Atio musiaisia witu muthenya waku wethiwa uyu wakwa ila nebinda ingi seo yabika nguthoche nthini wa kilungu gitu cha Usili muthenyani wa umuthi chumwa kitheluli tunasisie undu athukumi kana atongo yala tusakuite mailite kwithiwa maithukuma na nuru twine minia tuoka kuminia muthenyani wa umuthi wala twithiwa tuisisia wa women rep usuni ula muyumbe wa ka alameta ma women representative na tuisisia ingi wa senator itobikiana kusisia na wa musumbi ula usakuitwe ni ailite kwitha ithukuma mo twina wakili wito James Kathili na ni mndo muthocha wa studio nikenda twambisie. Karibu. Ni Mawia Faith. Ani Mawia nundu wa TV ya Ndongoi TV nundu nthocha ingi nikenda tiende na ukwatiania na andu alama twilwele. Kwa masito nita wakili James Kathili kuma Masaku ndukuma na serikali wa kaunti ya Masaku ta kaunti atoni kana muungami wa miao. Ni Mawia kwitha nine nyingi. Ni asante. Karibu muno. Asante. Na indi twambisie balatu atilile chuma kithelu. Kwa tuendese na unene na yulu wa Mawia wa women rep ni mo. Asante. Ni Mawia Faith na nuseo ni Mawia kwa education maitu na alama twiloela nundu wa wiki kuwenywa kwiloela Ndongoi TV. Chuma kibitu ni tunawetie wo wa uya wa MCA atawetobo uya wa member of parliament atawetobo uya wa governors na deputies that is county executive. No mundi tioselela ba Faith waweta uya wa maofisi alangi twambie na uya wa women rep. Asaubya makatiba kila cha tumie mekia ofisi wa women rep. Nundu bela katiba ni kita wa the 2/3 gender rule. La siya kana gender mwende dai more than 2/3 ya alangi kube thiwa pe ni baile kiwa kibila cha women rep. Nikenda with nimekuongelela alama ile za matungamie maundu ndini ya kulamia oyumewe. Na women rep banyuba wa umwe kuma kila county na mekala in the National Assembly. Na we are one the National Assembly no nima participate andi ni wa usobyo miao usuno we wo alafu pe kit manenga wacha kwika kindu chetwa affirmative action. Affirmative action ni utethesia maundu maibeti ikundi cia ibeti kumakwatania kwiko tu maundu la tono matethesia nikenda withie ni meyumia alila mailitha mai pia ni matethea cia kana kaka ekandu miende twesu tundu nakutene andu ala ingi manyuwa wethia ata yunyuwa nini ala ingi manyuwa naume nyuba bika bandu wethia andu amwe ni mekwiwa kana aume ni matona ulea kuelewa mabata amwe kana no wo nengi pio maundu amwe ta ni mundu menda tonda kuelewa kuchu ideas ni na ni tikila nite nayo wethia ube sindu mwe unique seletha siele kana andu amwe kuwethia mabata amwe kana kaka ni matona kueleka ni women ni mundu muka kenda withia ni waelewa na ethabe sindu si ukonia kana kaka kana ibeti ndiwa ibeti nja ibeti na mambo ma challenges ila si unene wakuya withie be mundu ya wake watumiwe etha etele kaindu kukokelwa kaumilo no itha embe ukachangia muno tundu muswada nutono ukambunge na yumi swada yo kabetha na interest mbingi kila andu metha na interest kwethia kila mundu nukusukuma wendete maundu ma chama maete maundu ma chama maundu ma region yo maundu ma chao lakini jumuswada wo kila ne mailo sisi kana pe na benefit kukolika kwa mundu muka pe na benefit kukolika kwa kana kaka na pe na benefit kukolika kwa andu disadvantaged sana yu ya wo wetha ne usu na nichona mabinda mengi yu mamandie matangi maete ibeti nundu wa ku harvest kiwu na kunenga na kiwu kungewe ni matwaiye sanitary towels to the girl child elsewhere asuni mo ya maingi mo na nusioti eleawe andwa ondu nawe ti chuma kinabetie tikambie kwa women rep ake sukulu ti mandate yake andena mbesa sia kwa sukulu na tikambie kwa women rep
anengane bursaries. Tundu kit cha bursary kina MP. In as much as they near this affirmative action kit, pay a few things utona quicker lakini nisi ndo limited. Mabindangi ni matonodio na makamanda sinuta wheelchairs. Kwa ndola mena mathina mamamutha nikenda makoka makamanenga. But generally that is their role. Na yula ilatiele wo ukethia etha wina pena ikundi sibiti sibandu. Na nisi yandikithitie ni mwailo semba mukamandana na women rep wenyu nikenda withia yu ni wathi mumanthia mbesa ile itono mutethesia kuiendesia ta ikundi etha mwina bandu pena eitu akame bandu na mena mathina mekwenda amatha tukama take care na kutwama maundu mombe ni mwailo mandana na women rep tuno mabinda maingi ni ambio mandana na MCA wenyu no kwitha yo mundu muka lakini tutiko wia wake tuno mabinda maingi mathina latitha na muni kwilila atongo imaitu muyo muito ki ukethio nde usaniwa ukuangata na mathinonge faith titha na muni kwitha na mwatongoi angi mayenda ku admit uti wia wakwa meazio yi na no is no ndatona ende mumya ambio kule ndikyo kiki kanwa achwa kini kuiye ni yawa azi juma weta ni tu ni sawa lakini kiitoneka ko pe degree of honesty na ilo kuli atongo imaitu tio thuku kunewa mabata wa manewa onthe ni wailo manot nela wokila wisungia sungia atawezi kisya monde lakini umailesya mabata ala makuwe mwene nangi aloto no twa ya maubisi yangi no imaweta uyasya yupato mwaete windini wa ubisi wa woman rep na ningu mukunia simu tuno watongo ni mailo nena mathethiani siana windini wa ubisi wa member of parliament na ningu mukunia simu nikenda ati ti no mwaweto bo wa contract wende na uthukuma nai nienda kunia MCA wenyu nikenda nake awete kuo yondu kwende that is honest ila taile thati nayo nikenda withi andu ani mama ni wethu kise mapata mo aloto na ni wa masungia alangi ni wa monethia kula kungi na ilo thi kati na ile sio bo wa women rep nienda kuelesio bo wa senator uteto nambo kwa senator hii yes so we wa women rep no kusisia mathina muno methwa naka thina bata utwite bata bata ola wa umilwa ukonia mundu muka na tia kumasisia kuhakikisha kana etha pembesa itegetwe cia utethia andu acu ni ciabikaku part of nimeka oversight na pia ne maseuva semia ne etha William Bungei ila muswada wa kindu kina waetwe nimetha amendini wa kubitukithia muswada ku discuss na kubitukithia ku in as much as their province ni limited kwa the woman and the girl child still no meka maundu ange mukata cross tatha mwiyao ni wa kila kindu chonthe na tundu mbunge na mwiyao ni waeto mbunge ni waila kwitha party ya kubitukithia mwiyao usu yes no twende hivi kwa senator asante kibila kila kingi tuendao nyumba twaikula ni kita wa kibila cha senator na kini kibila kisio kwa ala matwika masoba cia katiba na kutene tiba twika senator kana senate nyetha iletha ila ita upper house lakini ndisundu babikesio on the thao cia nene na nicho kitumi twi only twina senator position 47 plus ila thao cia nominated kuna kana tia ingi na metha mena a special place kana bandu be mwanya ndini wa kusobya maundu na senators on the twa manenga maenda senate na mathi senate ondu na leise sumo ile ndelu ni kana weawo withawe kusiaisya serikali cia mitiuko ikeya nange kana ikalikililwe asante faith number ndilikana kau ko usuniwo weawo munene wa senator na kila kingine ile kuelesya alama tuilo ele ni kana senators na itha na kiti paimbesa mathukumithasya senator ndethana mbesa senator ndembesa sio thukumithia na wewe women rep ona kakiti ukaina na katika women rep na mbesa cia affirmative action lakini senator ndethana mbesa tundu nobe andwangi menda kuthimia senator undu kuthimia governor kana undu kuthimia MP no ithia itwika makosa na ni weto ni kenda ti genuine kana ti twina uwo nikenda withe tina bini ya mundu tundu utona uwa mundu ayasia MP witu atwakite maskulu akatwinzia masilanga akaka malelo gavana witu enzite ndoboi akekia stima akaka masibitali lakini senator bayundo waika
kanaki that is you kulio yeju tundu mabindangi taitu ya Kenya nitendete kumaki andu mutiani utembewo ukethe utitiniwa wendie nisomea walimu na saa sia mutiani ndiete mutiani wa ndakitali amuyambi ombia imbalukile ndia abaluka nunu mundete mutiani ya ute wakwa kunu sio kuelewa kana senators maitha ana kiti cia uthukumithia lakini we wa senator ni we musiopyu wa oversight kwa kishakana kuya county maundu maende nesa ila auditors ma si sema sab ma counties yukila chesa wa is equals itwa wa senate nikenda ma scrutinize ma si suba mbeza sia atumiwe nesa kana ya atumiwe nesa ku asuna andu maile me asomu na andu matanza mena misimamo na andu matanza mena wendi wa ma county ndeni wa ngosyo tundu meba unikenda matete county meba unikenda ma sisi alama nyubwa tama governors withie makuna wia kwiana na wia wa miao meba unikenda makishikana etha mbesa isioka ni cia ila cia account ni cia tiko ne babika abandu kethia ibina ni bikie na mbesa ine so tuma county abekalitwo na ibakililwe yuze you governor ndaenda kwiyitisia tundu we you know wailo ne wekata atumie na andu metha amasi umite governor nwetewe mbesa lakini yo senator ni metha amende sile kwe bindena cia sile yangwani mayasi ni ta senator wa Masako mbesa ile kwe tundu mundu wa Masako nukuthina tundu mabinda maingi nuna isi andu hai mailo thukuma bamwe nundu akulea kuelewa pebi na withi ya mbesa ine solekwa ikatwa kwa counties na sia moli kwa ku county ya moko atambesa executive ya moko atambesa ndi iba misala na yuno mundu lota na iwa musala aithi kwa ya ndi na iwa kuwitha be kimena cha kuma kuwe musi nundu mundu timu iba katutethia na keno kuya governor wake wo tundu na muiba mateu manakana ni mbesa itaikata itaisio yusi abika pau no usio kethia senator ne wanena ukweli akasia hii mwikamba otula governor makosa mundu ndane wa mbesa uketha inengane etha ibite kanetha iwanengi we na anda naiba makasia mwikatule uhuru makosa mbesa iwanenganie lakini uwanengiwe ni wota ibite na usi ni ulawe na kinando usuwe wewe na kinando usunwa na asia uya wa senator ne uya munene na ni we are very critical no kwitha tena kiti lakini kala kyatumia ata ne wa kiti cha uthukumithia nikenda withie weni mutetei uya wake ni kutetea kusia isia withie mbeza cia mwene ndi cia mubikia na cia mubikia ni cia kuthukuma no la waitumia na ina ke wose watua pebi na nina engage ya some nina nena na some senators na unethia na nuzuzi ngwenda umya kwa policy makers niba ile hizo pena kit kinenganito kwa senators ticha uthukumithia lakini chao matethe cia kwika oversight nesa nundu ndini wa kwika oversight ni uthi ukethia bana otabe ungiwitha wende na nusi weta mundu ndutona ku investigate kunu ukenda kindu cha ukutethecia kwitha kwa higher services ya investigators na ndo mamuthembu nikenda withie etha ni kindu enda kiatia wina kit kitonga gutethecia kuatia nikenda uyuka kwasia ni andu ani malau munu ndo akwika wiweta kuma na kindu wene timu nuka muthei andu ai moji nagua na andu zira na moji ni mbesa itebo ku nundu limitation na kwitha matena kindu kimatethecia kuna wiwa oversight ni metha me limited lakini bottom line kana ubisi wa senator nubisi we maana tundu maseneta makalio pinga metho serikali cia miti huko cia thela maseneta makalio pinga metho na baili kama governor menetomo mayapio serikali cia as in masenators makapinga metho na baili kama musumbi utenda ma counties maizo manenga mbesa kwa uno ngina ya andu asu ni mabingwite metho ni andu mena uwi mwingi na ni andu mena ukweli matona kukulia makulio ila mailo kulwa usuni we wa senator is a very critical office na no sio kethia kile binda you uthithilando no nenga alama tuiloele nikana etha besi numona ukasya pano tangwenda withie pe kulio MCA utakulia nesa no uthi kwa senator tundu senator ena bina mwingi ona senator ni ukulie kulio ya county ingi tundu weka la in the senate akasya serikali cia muti yuko iende nesa yona kila ndo kueleza nikana yu bisitola ni thukuma umundi ula ni andikitwe wita ofisi wa county attorney ofisi usu wa sobiwe ni
Senate tundu Senate imekalile ndi masya ndini account cionthe ni bailetha ne pe mutai wa miao ketha pe ubisi wa mutai wa miao nikenda andola mebo maikesia ase itweka maundu anundu tuyisi kunuona Senate ina a very special role na nibo benda withi no mundu loko thibu ni mundu kuelewa wia wake ni mwao na mundu wina integrity yulu ni wete tunundu wa mituki mwaka ukita uketha na maunyubani ilo consider mundu lo nyubata senator ngine withi nu nyuba sindu isu tundu bathibu mundu kila kimutwa ite nebu kindu chambe ba ili mwinge tuju kindu chambe utibo we mwinge lakini kila kiende uwe abwo mwingi uwe utumia akili kuwetha nebu yetwa ite mundu bu ethie ba ikindu na either frustrated aye kamusi ayambie kuna maundu make kana ikwata na andu ange mambie kwikati kutethia ni chakuya mambie kuya mayambi ya kwananga lakini batwa mundu wina ngoo ya utethia andu usuwa bisiulando mailetha mayu bandu ala mena high levels of integrity. Ni asante. Na ndi musiaisia tuyamba kuvika vundi ni wa kilungu chambe kilunguni kitu cha Usili. Itusiokethetie twende na unene nya wito.